akajabiro katandikire ko bwa nyuma ya polisi kwija ibiriri kureberere cweka nico kimwe eri kubingamu abashubuzi aba eri kubagambira okurugamu akirako. Polisi negira ngo bakama bekizimbeki aruguto rwa pase nebavuna no mushango gwo kugira ngo yitakeri bayombekire mu bakarikwata harya polisi ya Hoima. Ebi byona nibyija bwa nyuma y'ecandiko ikiri kuragira abashubuza abakurwa mwanya nigwo gumwe C2025 kwa kabiri umwaka ogu ecyabire kiriho mukono gwo mudomizi w'herya polisi ya Hoima muri kumanywanka Jime Tumwine ariko kuragira abashubuza abakurwa mwanya ogu ukwezi kwa kashate 2013 kutakayikire ecyaretira abashubuzi bo mu cweka nico kimwe okugira kwerarikira kwa mani munonga kikusuwaza muno kandi kikusuwaza muno ka government yaitu kuje kakore kintu kya mulingo guno abantu tibabahayire baruha yone kubolekya mu rugemu kya rero nyenki atutugubenda bitugumya gaija kujja kigafura polisi ne sindika polisi neija kuhambya abantu ne bakikulise bintu byono maduka gabo ukwenda gambira abahuliriza na abarozi nti obutugambira abantu nti government ino amateke kagarukawo abantu nibagamba tukiharana oba kye tutugendeza government amateka tekyagahondera ekukozesa enkola yekikangaru nitugamba nti lenti zikuba isaswirwe resisi isaswirwe zona bakazitwala kitumanye tukyagarukanka bazire tubajagaruka mukibonabona kanyungu na mawulire siniya kuba nikomendinga ekintu ekyo ningamba nangwa kikikire so government time kintu kinu bwangu abazire baitu baina abana bakwera abablaza baitu bajakwa ni baruga amasomero kino kusasa kwa amani ngolo mungu baizi batulabya mtu bantu Uganda tukusana kabatari banya Uganda tukuba kusasa kwa amani tukusaba government tumanye ko nekyo kugisaba tuino kweno government tukusaba tuyambibwe tukasaswa rent yaitu kabaze kusaswa rent hata kuya bukusemba ibo kutugamba tugende we uri meya ururembo urwa Hoima yaburugwizo ba Bosco Muhanuzi nagira ngo agwerirwa kagwe kandi yashasha n'abashubuza aba n'ubukirabengagumize mu kubashaba okugira obucurera abwo kugira ngo bariyoni baza kwikirizana nabe byo kwerinda uko baratware eshonganizo zimwe jumirire muno ekikora kya polisi ekozere polisi niyo etuyamba ite kuteka amateka agahikire umunkora hati kwijeye kakore kintu ekatera butera abantu kace bintu byabo kibagitayikire cyokara sisi badu yakitamba itu kibarema ka question mark abwo umuntu akubona bona bwire buno ali mupangisa tali landlord so nibiko tubasabire ngo batuhereze time frame ebintu babe bakubaza ebyegureda ngumanye kujya mu kiro biriyo batibiriyo polisi yagamba ebintu bikozere ki tibiriyo nebyo kucwenji bwangu tibiriyo so resolution ifunire ngutuija kuija abekulembezi abalandlord polisi bamayors itwena na bakaza nazabara basoboyire bakole boundary opening kandi polisi nayo yolikyo bwananye ni boyitaka bamwe abaturage abahikirweho abanyamakuru bitu bagizire ngo bino kwerarikirira kwa mani abwo abashubuza aba kubingwa umwanya gwabo kandi nekikorwa ikipolisi ekozire abantu bano mudozero landlord zikamusanga baine ebyapa busayo muntu wena agabe ebyapa oyiroho Uganda Land Board nyega baki ebyapa hati kunira muno nje ebyapa binu abantu bano bakabiyanka kandi nsasire muno government ene kintu kyokozere kuyaho abantu bano etabahayire obwiro kumara kandi abantu bano bakayijayira abakubere babatwayire empora niko kubagamba irugamu mpora baito abantu bakubirize muno abantu kuntere bintu byabo kuteka kuno kuraki kimbihize muno kanyowo muntu omusagiki wa President Museveni we Badiru Mugabi omunobujekerwa umwe bebezi wihanga mu rembo rwa Hoima mwete RCC ashabira abashubuza aba kugira obucurera kandi yagira ngo nawe ebyo kuba bingo mwanya gwawo bimutangize ecaraganise kuyaza kucejumbira mu nko muntu. We are going to follow due process to make sure that we listen to this grievance and address it amicably, either using the alternative dispute resolutions or using the courts of law. So as of now, we have agreed on three things. We have agreed that number one, the people should go back to their businesses and operate normally. Ebyo byona yabakuru witu abiratari kubasa kutunga kigambo kuruga urubaju rwa polisi hanyuma yo kugira ngo ababona bagumire bahunami.